Yeah, can't say tough for and the young Kunia. She was surely said tough for the India. And Besoti Odri. Na yenuanom nrofofo no. Ye mamu mu bi no won ne. Pardon citizens. That's not what the Asante drama. Muntie mami oban munyamfo bi o. Ben munyamfo bi a. Ba pemfom tim baabi. Benya me apple bi, make kame wie. Na afọ wie. Amama bi ani atomenum. Amen post me Netflix me ba. Amama bi ani atomenum me nua no. Ntimi kure ne di. Na epese e ka che nua no mutafo ni bi se. Sa Rade. Sa na asa game no na mbese mo bo. Ye hunu ntafo a omo ye free. No restrictions. So mu dia Asante for them. No restrictions at all. Obinum sebi ntafo no binum anum asem. Eche wo mu tru mu bini. Ene wo mu na ase fi. Ebinum. Na so santini bi gina ne ba bi so ye santini. So onya santini. Da bia me kase. Tani bi o se onima santini bi. Apart from the kasa or azumi so the pakoni asantini. On chere baby cross santini. Kachere tani sa ya boa. Say yes she is enta for ya moa. Kaya nyi wo mu no no ntra efim. Na wo mu nwale yimbiaye. Ene wo no mu enna nwoma. Ema wo no mu nya ye mam papa. Ene ye mama me no. Asante memu nko na ehunu sa na ma we ho. Mukotena biaye edemo ya nko edemo do edemo ya paafo odwuma na so mba santi ememu a muko school munya scholarship yen discriminate mo munya dan han moya ordinary edwom mutena muton odwom muton mo niema obia ni opɛ sister obia ni ho a wakɔ north akofa wunya ma no obia ni ho a wakɔ north akofa wunya ma no edwon ma southern part so no me paupa ana obia nkɔ north enkofa wunya ma no so wono mra southern part and Asante Kingdom emechi truck in your own willingness. One so obi enu ochu so adwuma wo ma won so de ofi no funtie pa opa ana obi en choose adwuma ma won so de ofi no funtie to truck ana obi en choose adwuma allocate adwuma ma won se ofi no funtie bini obi ama won adwuma ye ana obi an so ne nsan kopa adwuma ma omo na be omu krete omu adwuma neba One ankasa willingly a Asante mem Asante Kingdom from Bono Ebona Hafo to the political Asante region. Omo ne bahwa ombe ya paafo adwuma. Omo ne bahwa ombe paawo adwuma. Omo ne bahwa ombe twitrogo. Omo ne ba ombe yi wonum bi. Anasa ombe to toilet so take it. Obia ma omo adwuma. Omo na kopo omo adwuma eye. No mu yo modwuma na wo mu fa wo modwuma no ana wo mu adwuma mu create no edisika bre wo no ti minim the reason why amode moni abesa Asante 40 said Asante 4 ne koso a
Sabi esirimfo do mba e no memo mo ye pawopa menti ase na wonyanom no mugu nkra bebrebe ye pawopa no e wo so asantefo na de onum ko wonyanom na wo mugu mokora kaneshi wo mugu sekre e tutrogo no asantefo na de onum ko ana wonyanom no mo nkra ho e yibini ene south ayi western region western north e yibini ni ada asantefo and the copper said man mom ayon professional mo chuzo mo ye adentina mo mu bintafo no bi mu bi mano only asantefo na asantefo ye moa and entafo na mai nipa who gives you that stupid fake history sa asantefo na ma ye nipa na ye moa ho ye yakanfo asantefo ye kan the major ethnic group efero asante no efeno akano ye ka ho bi ye yabusia ye wakan kan kron ye ka ho bi ye nuanom na askata ba bia ukwa western region ye nuanom ukwa ha ukwa western north central region ukwa eastern region ebono ye nyina ye nipa ba kwa ye nyina ye wabusua busua ni mu nti adenti na apa che se na asante ne de do no onum beti ase be form the Asante kingdom onum a mo yakanfo genealogy na omu nyina yakanfo omu de omu ye moa entientiafo na wotani una hire mawa ena wo free north ana be ma ye wu nipa na akanfo maka na because ataba okay Asante kingdom ebunu ka ho ebunu isi ka ho ahafu ka ho eastern region ka ho some part of central region ka ho entiade na de amayi wo mu nyina free no say Asante fo nko na ye moa wo mo ne political from 1959 ye de wo beto Asante region wo so wo na ye moa ena mo kofa mo nananum be ware wo listen mo binu agimi ache na ye to bi ye kasa na koka mo nuanum bi ntini aka ya no ato but honestly speaking I don't understand why ya mo binum sabi sabi o madwene wo form asori na mo de kamle si wo monim na o mu didi Asantefo atem abanya ne kofa mo nananum ba so me yibini anye ne kofa nananum ba so me yitrogo Asantini bi anye sa mo ankasa na mo ba na mo e ba cho mo he ababa a o yasen bi a okay e be sa o he ade menti ase mi di meduane na meti me ba bi hwa me Netflix ababa we ya mame no option rather than to also turn up another camera abra ma be kama bakose ma wie me ko ya kan Ghana ma suban ya kama wie me ko ye nyina ye share love and na me kan Ghana sem the unity ye ma no bidia and we try say be kan Ghana sem kakra ka we are trying to build our interest about say ni besi aboa ye ma no bi but these people ntafo no bi no always will spoil your day monhwe sister ni monyanfo bi ya no ho office na Asantefo ma nyina ya ne subi ni Asante mem ne subi eni Asante mem na montafo no bi no munuanom bi se babonten a no be kasa say ya muhunu munua ga bi no wono te abrochiri so ye nurse so ye paramedic so ye doctor timi betena bonten ka say ye Asantefo ye moa na ne yi twe bia say ye Asantefo se ntafo ye moa say automatically obi a o kasa Asante kasa bia ya Asanteni obi a o kachi kasa bia ya Asanteni na nya mujitum sa Ghana obi o kachi bia Asanteni a muma Asante enru o de Ghana na ne ye nyina interest die ene so wi kokam na o kachi kasa na kasa Asanteni ehun se ye nyina ya Asantefo eti obi a meje mana ene ti ne to obi ebinom se mo jimi no because Asante kasa universal language nkrani kabi anwunani kabi pepe fo kwa na mo kan kase mo no fufuo yi na mo kachi bu mu be onya samse wa betena bonten ka se mo ntafo ye moa no mo ante ene de mo ante a respond no ha bese fia Schwarzenegger ade kabia wo beti a respond ye true jonas so kasa mo ntafo ye moa na be di Asantefo atema in some circumstances enyame ya because
Sebi enya do sebi abrawo. Twin Jonas onum fi first tachiman. Enti ame. Naso so obeti se kabintela e da ka che mo nsam wo ye moa na abedi asantefo atamanya me bechiaka. Eja ewe fo ho. Ebedi asantefo atamanya me bechiaka sanse ne maame owo ne fi ne yefun bae. Wo ye ewini onya santene. Ne papa e na yakani. Ya yakanfo ye ni nko ajadiem. Ya yakanfo ye ni nko ajadiem. Eti so obi betra bontene se nipa ne yankrani na wakatwi. Se wa ye wunya pepani na wakatwi. Ana tani na wakatwi. O sade no masore no ba attack asantefo. Na wunya no mote ho no mo hye mo. All because of say they have fully accept in their mind say asantefo muntafo. To obi ya asantenia. Anna Ghana no. Ye kaso tumfo is a king of Ghana na mudi ho chine. Because obi ya Ghana obi ya asanteni. Eno ti na to obi ye mu begin say mu bi o ha mo ye mwa ne ye. Ti asema ma mepanimi oba fa ne subi mi hu ne subi wa santemem oyo oba asabi na ne mo nyama santeni bi eni bi ne ho fe asanteni bi eni bi nti otimi di asantefo atem in such a minor na montafo ni bi mo to ho na santeni ba ko bia no kopa kasa ntafo ye moade a every tete Ghana on krani aka kira wotani so ya boa anwurani aka kira wotani so ya boa Aigweni akacha we so ya boa. Nkudi muamu entafo. Samson waka se mu ye moa no. Bra ne sister boso me mayu. O se mu ntafo mu ye moa. O kan boso me mai. Ono so eternity se moa. Adenchi na mu akọ attack no. Ghana ho wana anse wotani sa ya boa da. Ana wo de wani asasanteni. Muntie. Me interrupt video. Asante haye ne mudi twa yaso asante chen obi asante tie ni e o de ko akire asante ne mudi asante haye ne mudi twa yaso asante chen obi asante ni bia no chen obi a ni true aso me ma na moye mon chen obi a ntafo na eso so so me tafo e na eso so mo asante fo so na mo jimi Trustful, so Mrs. Some who do go among for crew. Pardon the citizens. So nobody has Santi drama for us, and I hope one is slim for. Slim for the Mass Santi Asante. A slim for and the Mass Santi Asante. Casantina Asante. Surely a moon tafu. Muye, yen, and a Mass Santi Bear Asante. To Mokasa, I am Muhuse. Munny Pansi, Yana, Adam, myself. Obi no chobi. Na me born in Zanaman and a boy. Some more than no would with him, some more than and now you show with him. Surely a Mukasapasa. My fellow man of poor mind for him would have shabao me. And I would have born with a silicone. Sabaka Santa for Tabaman. Can I, Jimmy? Ye yenta for ye Jimmy, they am Tuyaba, and from a Baumia, no one to Kuna Monje. Ye no, a woody fool. A woody fool, you look at me as a fool, a woody fool as a fool, a crow fast a fool, a crow fool. What a chrono, ye, Johnny Amudi. What a chrono, ye, Johnny Amudi, because of more opinion of Somoso. Ye am phobia home. A je Allah. No query that come to you will be you trust for me, trust for no one need that way. Yet for the Timony. War is the best Timony. No one has said from the Roris as it. Roris in the best Tim was at the phony. Mukumas at former bet now, Kunyal to one let me be Papa Mazante. And that's why I would be at me. Yet the baby Papa Mazante. And tough for I would and I do the show really matching now. Yan, you can't say tough for and the baby Mukuniama. So much for ya. So tough for the baby, and I could find a year, and I cross a four. Someone who said you see you abusive
west finanum kasra e kachra santefo me de nya allow se be ka bi ache me boa izanza mumpo mose mumpe so be di matem na ye sebi you know what say na amere e de na ekoso wi ase bia he mapro da ha wi a e de na ekoso wi ase ye na wono bi sei na de ye me nwanwa kura ne se he na ye no kura mi a me ba ho me funu woni ne ye me nwanwa de ye me nwanwa ne se wotibika Allah Ovia no aka so nsuro obi osuro Allah ana kola na ne kira wo se didi nipa tam to nipa kwa wo do to won mo ho abra personally me am to woni me abra personal can put it to use asante ni bia nyobone da yamfa na yi ni bi asante chen obi okay o say emna ye be fa na asanu makoma asante mudi dwa asom sister Tani Barikisu sister Aleni woto bidie wonyare sister Barikisu me pese be kachira wo say sasantefo ya asante na ye obufu na ye wotanya wo so ye sister Aleni sister Ala o sister Ala anase sebi wo ye kusasi ana wo ye mamprusi Oya da gomba ni ya da gomba. Oye mosini. Asantini so ya asantini. Ojini hudi so ya asantini. Oya proud so ya asantini. Asantini sabi oni kapreba. Ede tobi ya dia. Still oya proud. So de be wa no so ya asantini. Enti sister, ya ho ho ena ye wo ya dia. Ena ye be hye wa lege. Ebe hye wa lege. But this time not if I have not seen it. Sabia wutuwe sabia nyaro sabia bra mame ujara bia na wagu yifiri uti na wo adwene a kade egu uti no aya arabfo sabi onum tradition omusu no onum bai obi a woni identity crisis obi a sabio watu wa mamre no mane ato atwene na alabsfo amamre no omkasa na wote Ghana e ka de kire yen wote Ghana wo kan edididi woti alapse kasa na wote Ghana eka asantini wotina santibem okane twi wo wie wo anya kasa bi amfa ni asantini atem wo di asanti kasa ene di asantini atem yet o kasa na mo di asanti dwa ho inferiority complex will kill you is as a wujitum said without saying that Asante language you have nowhere to reach with even your conversation mami ka sam to sister ho fedua Barikisu ana sister party ana Mariama ana anti kusasi me yen card sam chero munya mosem hunu mosem kankan no amudie ya mo pese mo de problem be to Asante ene ntafo ntem santi ni tani ni asebia na so mo individual no a sebi munim ba bia mo de mo intentions fili ban munim ba bia mo de mo adwene po fili ban ya mo sori anu ma hyeda wagina wayo ho sekrimoni na sabi u muslim no kola no suba we na kira wo se bo kola no kira se be divide ni pem eba ko a na wosum Muhammad dia no yetuntum Muhammad akwa de no yetuntum be Muhammad na mu o de onye tuntum wo ye kola ni mo figure be na kira wo se no yetuntum esa kira wo se munya mo tuntum fo ba msema mo ntete wo mo se moa eraba woni ate no wapa po wadwene se woni ate na wapa po wadwene izasa Asante fo ye po yadwene enti ye fo ya mamla ne amane ni agoro yamfa alabu ni edin to ye ho so yamfa alab din ti kremosum na ya Asante de bedon ye mu bi bedon ne ye no ye de identity atoso ama esi Asante nkremo yenkoka se nkremofo ye ni identity crisis et even wosom no kura na ye be hye bi mu no ye de edin abata ho sa Asante nkremo o Ghana wo we need to be recognized that we are part and parcel of the chromosome. Yenye inferiority complex like you. We are not timid and naive. We act like brave warriors. And it's not being says Asante because we don't hide. We don't throw shade. We do the actions.
and some fool and a mudi. Now the Yamian say, Omo in the name of Yentafo. Who are the Tafo? Asante for didn't tafo medin. Woman Madagomba for Nimusifo. And the Munina Mukrimun Tafo. Gonja for a guan for a Mukrim so me and Tafo. Sisala for a guan for a Mukrim so me and Tafo. Monfan free a song called Yenya Pine. Identity crisis for. Identity crisis for. Unya no money asante for newo. Ya ware wo momo ware ye. Santini free se. Ni miya mosi ni tagumbe ni sisale ni frappe ni mampusi ni gonje. Wo free se woni muso yete oyaboa. Ana obuni so oyaboa be wa ane na wo ma. Ha? Adia some phone na madite amse bo pesa mutiche ni pantem. Se si adura santini enta force. Agenda na ma yenye yi. From NDC to MPP. And asante for ye mo no mo to aba ma MPP. Anye yi. Se mu de aduru enta for ni asante for so. Mo kase nyina so agenda ne politics. Wo we ye tania we ye politician. Na wo ba wan ka wasem as a politician. Na de be hye ntafo na ntafo ama abonta me kasa ankyere wo yesu bi dim watem bi equally. Because we have had enough. We have had so much pains. Nipa hunu bi atie de okan. Trust me mana moye. Munche bia ntafo na eso. Asante yenkurase niema. Yenkurase niema na ye de boss bi ya sante ho bra. Ye de promote ye identity, ye promote ye kingdom, ye promote ye product, ye promote individuality, ye promote ye uniqueness, ye promote ye attitude, ye promote ye language. At is now. Ye asante for sebi. Ye kasa ye promoting asante na efa nkosi. They promote ye men university all over the world. Ye chara asante twi. Ye o teacher or take classroom. Yes, students all across the world. E choose to scientific kasa. What are traditions and culture is your classroom. And it is sister. They did not able to hold their language to the national level. And I want to kasa, and I ever kasa, which me trazy ever kasa. Obahan NHS ewe you translate English by we. Namwe hilos mwe. And I must see, yes, and will be. Asantini because what I will beso. Asantini cassa what will be aso. Asantini nam the baby, force no autumn. Said you know what she be, no what to swat on the starch. No what percebi jewelry a good in the common nessa. Now who say yes, acquire war life. Ufi says can even so now they will be the crater and ned man. It's yet boy, we are born to exalt ourselves. We were born to assume in the high positions ourselves. We were born as heroes and as a great people. And it will be a new catch us or chair, sister. And will be a new catch as a moja general woman, Odian, a petru, Obiancasa, because Nipa be any high sense. You are better as a woman, Moja papa, or no dear, and your stupidity and inferiority complex, and a malgrace as antifiso in person. All because of so projecting, all because of say or unification. All because of say they exalt their king. If you can't beat them, you join them. All this hatred, yeah, Asante for is baseless. Asante have fed most of you. They have welcomed most of you. They have sheltered most of you. They have given you opportunity and privileges, most of you. And then I'm up for Asante for. I just want to know. It's my humble request. Yeah, Munyan better want it to be dear Santa Fatima in the sense that they don't even say Sebi and they binum. They combined everyone together. Na yeka si edi mumu bi atemwa ni anto sebia ni anka se binumu a ofri se Ghana we be content ye en content ye because we wadwumu ada ye mu bi adwumu sebi eda ye 100 years ago obia ni wa wakan. Say Pobi na become when the pakon, why don't you bring for the pakon picture to any. Why always exaggerating and extending your stupid hatred to everyone? Yet Mont Namukuru. When you let southern part one and beba, Anya Buna, a Yabunu East, Anya Bun Easter, a Yahafu, Anya Hafu, a Santa Virgin political, a Wana Mobeba.
and Eastern region. You don't go anywhere. Now Western region, Western North region, and Central region. What goes Central region? I hope you will catch a center for him. Oko Eastern region will be a center for him. I didn't know always about Santa region. I didn't always be a Muslim, so be a catchy Cassabia Santini. Sister, grow up. Grow up now, we saw when yakana. Usu mammy penny ya sebi. I was a cow Kenyan sasem. She penny to say what bubble wa. Shall some out here bonteneca. Mummy and Tia Dokan. Me, and also show my side for And that will be answered sometimes of us me. Tani be allowed what your santimemo me answer. Yea, won was santimemo. Onim senia santifo don't tough offer. Onim senia santifo, ya walk where you are tough offer. Onim senia santifo, yan for you are tough when you grow a santimemo offer. Ye nim senia you are tough so. Almost is a doye, I was santimemo, a war home. You almost see doye fa. Ya no on me yanum. One a warrior when this is so yet turning to Niana. Nasosia wona santimemo ho. Obu also de ne ba akwa keto na obenyi no ho. Eti dey consider yes yemia no wo. Yes you consider om so omia no wo. Ti se ne omo asoso yes no sa na yes so omo so. Se ne omo doye no sa na yes do wo no. Se ne ho kire ya na omo bibua ye no sa na omo so ho kire ya emu bibua wo no. Esa se e mo jakro. Esa se ye nyina ye wura ye ba akopɛ na na se etu abebio. Nti sister, anya ntafo na so bia so. Na mum ye nyia no wo mo. Ye no wo mo na ko school. Ye no wo mo na timantem. Ye no wo mo na di agro. Ye no wo mo na twempena. Ye no wo mo na ware. Ye no wo mo na wowo. Ye no wo mo na dasode ye. Ye no wo mo na ti a friend say ba no drink. Ye no wo mo na kwayi. Ye no wo mo na bonsa. Ye no wo mo na suafita. Ye no wo mo na tukwan. Eti ye nyia no wo mo no wo mo te. Eti mo ntafo na mo so mo kwotena tra baabi no. Munim lem. Na munya ntafo no so te asante ememo. Na wo nsu ni wo mu na na mpesa mo do tan ebeto obi a ono o consider no so etani na katani ane ho am dango mafo ne eyemosifo ene e from ntafo ene pepepefo asante ni mu bi aka na sesalafo ene grusifo ene e friend say kusasifo ene chire mamprisifo ya equal omo ye mamprisifo omo na gombafo no nyina weleti omo so beka ye ho ya na omo ti asundiem gonjafo omo te ho omo te baby bebre dada gonja no omo te ho firi na tentene because they are the first settlers omo ye gonafo hwan na ne mo wasem hwan na abedi watem hwan na ate untesuo ukwa santimem ho a asantini ni nya da gomba ni ku a onkasa da gomba ni omo ku omo ntoko di na tem wodi ni bi o sedi na o sedi obi akọ baby adanti na ne mo take mo political agenda mo pese mo instigate against entafo se entafo asantefo mumu abra obi a di mo watem bi enkrofo kro enim watem enkrofo ne mo ware enkrofo ne mo woma eri asantefo nti wo mo di mo watem so obi akachi o esantini sister you might have anajare bia na ade achiro yigu ho because you are not wonte nwofin wonte kula eti yigu ho esan se woni made e fe no ade konkono woni made e fe no abrabo konkono ka wata wo ya wo de kasa ye ene ye ni suade ya wo de kasa ye kasa bu kasa ni mukura ka abeto sebi jai nkremosom na je nya mefre because wo woni wu to the extent say you are done yourselves. Arabs for a culture. You see it as a very religion out him. But Santini adorn who are adorning on the king too. Asanti adorn who are adorning who I want in the din crown. Santini or adorning who are adorning who I want to seek a sue or the begugu. Now Santini so sabi or sa. Uncle Arabs for you, never so. Or the other one a bessa. Or the kete nebesa, Fontom from nebesa, or the I fancy Maba nebesa, and Nase, what the sebi, classic music, that the Lumba nebesa, Uncle Phobiasa, and Obian messa.
Ejanye bi asante o holding himself with high esteem or contented with the personality he was born into. Now where? Sister, now where? Dress your what dress? A yara before. It is not part of Northern Ghana, Mapialand. It is not part of it. But it is part of religion. Wo identity crisis need to so. Muntie de osaka. Was it asante for you crasefo? Na ye sesa ye hu kogu amanfo kru. E prese be citizen. Santini was that no kogu grofo kru mpeso ye citizen. E ba chonye enough no peso be ye citizen. Anya body katanga. Anya yendi. Anya pampurusi. Anya baby no peso be ye citizen. Eda so no na santimo obeso ye citizen. Obeso you recognizing the santini baako. And obekọ America kwasi broni krom obenya privileges. Baby obenya privileges. Baby obenya more opportunity. Baby obenya access to a very wide variety of technology. E ho no wosiki se obenya ho citizenship. Now what they are gaining is self access to come and do akasesem e wone ma santimanim. UK, Germany, Canada, Amsterdam. Sen kroni so na santini kwa oppress or best citizen. Bon crofo de. Se kura ye press best citizen. Asante memu kura ye press best citizen. Sabi including efa ne say ekrokitu efa say yonso aye just say ye press best citizen ho. Kunsu ya asante ha kunsu. O press best citizen ho. Ya pre ne ye ko adidie ho. Ya pre ani ye ko MC ho, DC ho, asambere ma ho. Ya pre si ani ye be pre bibia ho. Ani ye be shade everything. Everything ti asante atolileti mo. Ye hu ye bomu din alaji malam. Eso na sa anyam enka mo nkura ba mamede ho. Ye di boni ani die kase ne mamo. Ya fra busua ya fra motremu bi. Mumu bi kura na ton ye kuro mu nsase e ma hoho. Ye ni sumena. Sister, eti baby ye prekope citizen no. Me pacho ye yendi. Me pacho anya borgatanga na enye ho. Me pacho anya kra. Nemum ye pe baby ewo more rooms, more privileges, more opportunity. Ye ni mu nyina na ekro. Me ye kwa ye explode. Ye kwa ye entra ho ye explode. Ye de kwase ye pani nkyere. Adwuma bi ye beku ye ho aye. Be chi na bo hu sane ye de da eka mu. Eni tinye ekro na momo betena so pe citizenship no a. Ye si ho ye nkura sinti ye bekuma se. Oh, ye si ye nkura sinti ye bekuma se. Ho na momo kwotena kopre citizenship. Enti ye de pre citizenship ba ye pre ko ye nim. Na ye de akwasi broni president na osisu no ane ye de naba. Ni ya beton Ghana airport amano, ni ya di hu sika bra airport ngata nko nsem. This is here. The mighty Asante. The great brain people. Ye ya ton ayi Ghana airport di. Ye ya ton bibi edi. Ye twa ho ka na so document anko. Ain. It is also on here with the smart IQ Asante for Harvard. Do not hate them, learn from them. Asibi. Shin free ono mo. Anabalikisu. Suya. Maliama. Anafati. E fro say. Minimudi. Sie, ne sem ho osabe. Santi drama for so. E na ho na siremfo. Siremfo no ma santi asante. E siremfo e na be ma santi asante. Eya me say ba mami lack of knowledge. Who we di. Ene okwa ade ye the story bi ato say na achemfo obo asante fo. E na asante fo ko father gomba fo so mmakunti achemfo. Ejire zo ana o makasa ane na enjendia. And they fa one, but they don't want to. Biwa. Yeah, Gariba, Nasefo. They don't want to go and learn that history. When their forefathers was in Ouagadougou, Omumbeso Gwagushi has a history. Musi for particular. My sister Balikisu Mariama Fati, or whatever your name is, Anajia Balikisu. Was it entafo and a man sante ya sante? Nase
ye pese ye kire wo se entafo na ma asante ya asante a ye nyi wo mu da empo de okan if that is the truth ya no nya no kure be ye be ka cho se if that is the truth asante fo nyi ntafo mu da gomba fo omu ya de hye se mi anti hayo Mosifo ye do wo mo mmosi ni be ma 10 gram tuntum asantini no yes asantini no and we are proud of them and we are proud to making them feel at home omu ni mo machikro baby a tin wa bete se me na nanu ya Mosifo another gomba fo and amampurusifo so onim ne krom esan say we have made them feel at home yamo omoni akafi ye wo fufu ye posimu na ye brobru kwan dia ma wonom na omodidi anom ada na osare so a ye wu ne ho ka beda na yo ya say yantafo na ama santefo ya santefo ene na me ka kire wo ye omosi hene e wa santebem izasi ye nyi wo mututwe sister ya mo pese mo ya de tan beto entafo ne asantefo ntem strategy and political ya soma mo se mo nye no se entafo ne ma asante ya asante a ye odangomba hene wo ho ye ogonja hene wo ho ye ozongo hene wo ho ye wo bia hene weza hene ye onum nyina wo ho onum nyina soso they are adored they are worshipped BBC wo onum ku emma ntem wo motia they are the king to make sure there is peace. So we don't discriminate within them. Yani woman in anati. Yako prempe. Yako a friend say all the secondary schools. Yako was. Yako poku are yaha. Asante mine. Yako Wesley guess. Yen yinani yako boom. Yen yinani the same uniform boom. Yen yinani a bobo. Yen yinani a conqueror born self. We grew up together. We finished school. Yes, nanti boom. Ya to ahwede ni ebumienu na we afafa na we afafa ya to abro ebumienu na we afafa na we afafa eni ti sister fo a my busy mo pese mo de time beto asante ana omunua mo ntafo ntem ya we nim se politically na mo yesa ne ma let me tell you kwa ho ya ni wunua memma no ma yi da go ma fo ni Mosifo o ma ware na o mo yire no asisi identity mu eti he sister kwa ho mo fi mu gugugu mu kumase Kohwe omufi omgugu mu asante memo. O ka so nkwase ade we woti. On it side. Omudi abrochira kwone aba. Onu ba ombedwura kra na o ma fa flight, private jet ne flight aba Kumasi straight. Omo se yakwa ebusuafi. Onko nof. Na busuafi ni Kumasi. Na busuafi ni Kumasi. Esan say we are one people with the same umbilical. Send ye mo bia ma kan center for and amasante asante. And ani e kire mu say and therefore, they are not part of you, they are part of us. Yes, Dagomba, Mosi, Frafra, Sesara, Grusi, they are part of Asante, they are not part of you. So, agenda na yejuma, sister. And if they are telling you to it will not work. I put it to you, say yejuma. Fabio. Asante nya asante. Surely a muntafo. Mumuye. Ah. Ye buntafo papa. She. Sister, asante fo ye buntafo. Kokohwe. Ko asante hina yimfi kohwe. Ye wura bai, zongo nkoso hen. Odi America no kohwe ni wura. Mimi nya chance nkoho. Komenhia kohwe. Da gomba fo, Mosifo, omotwo mo na na ho hia. Odom tu kwan rough odom tu kwan odom ko UK odom ko America odom ko Canada odom gugu abrochire ba bia odom gugu abrochire kro bia so se sawo mo no odom ko sister ebuntafo esanse tani o asanteni o unhunu yemu different mituwe me tani how would you know ekwan ba so na befa so ohun enu ti no bi kan kwase asem de twi kase kan kwase asem you're very careful na nya judgmental because any papa so mo find every ways omoden to bebe nipa no nipa ntem
enti santini biara yo tia santimem oni nimia so ye gusi ye sisale ye ko ade na sa sante anuanum ne anuanum ko okafo kire no aka bia kire no ben kire so omu no esene takire makuru gu onu mu no eko bo sasia kosi takire mayi so eno nkire se enidi biom ana enka bom biom sister Balikiso wonne ya no ana ojara bia na gu chewutie no emfataw yigu ho and wu so be address like this se muslimi ni ba wo tisom na se na be babonte be di atem nte se mu die di waka asante be asante ti mo kasa aya mo hu se mo nye nipa nsi obi ye nyina ye Adam asefo obi a mo ocho obi na me obo oni sister enka se ma wo kan say ye ka say ya Adam asefo because o ka kani o kasi so Ghana fo nyina se Ghana fo nyina mfa ebuo ema ya hunye ho nya santini nko a na di nipa tem Ghana for all of them individual attitude na so nipa bia kasa ye twi kasa na be the most common language in the lips of every person or Ghana ho ukosiremu nne kosirem konkro bebre wosiremu beti obenya obi okatwi o matwi memu da wo matwi memu da beto katwi onsi twi memu da beto katwi because the tree has become a very transparent universal language obieti mikabi entika watu ofutuo na akase Adam asefo Adam asini na obi behavior ni ani Adam so o goose me na me catch us Adam goose tika wose ka di catch Ghana fo nyina na nke mu bia kase wa ya de da ase na ne nkora abade o mani so ade wosi asantefo nti nipa bia wonam Ghana ho bia di atem bia santini dia ane kodo am de boya mu di atem bebrebe munyi ntum se munyina mo cha santemani mu na ye nyina ye hene ye ba akopɛ ene otumfo sietu na obi a ntra ne ba bi mu ntu ene obeka santini a obi a emokɔ do bio nti sa mo je ne na wo video sa mo je na na wo yesho video soli amuka sabasa na sele mo no bo man for mu da ko shaba ye sorry a ye kasabasa honestly speaking me was wo hu santini bi kasabasa no meka nkere me just tell me asantefo are very conscious people enye se me santini ntina meka ye wo mi kuma se fie etete me wasafo alolo mpia manima santini bia wo ne wunya sem na mokokoto na wo anye wonye santini clever obedi for because your kwan ye faso kasa your kwan ye faso kire yensim obi etie wo side wo tie santini side wo kasa the way can you toss no anya bibia ntia because we are very conscious elect when we are using languages it's as a language na wo kan wo won't ase so you can pick any of the language and use it to form your sentences but yet language na se ti asem bia wo beka no wo beka so obi ewu me nka ne sa eda se meka so kokora ana wo twa na ni ahwedan na ekosi wo beka se ekosi obi me ana se wo beka se funu yenka funu ye ka nankasa isa se nipa yemfe ne funu ye fe ne nankasa ana se owufuo na so wo kasa no nte enti wasi bia otimi yusu but yenkasa bahat yenim se ne situsu ye wesefa so atiase wo obeka kire se ebia wuhu obi a be ma no wokro yenka onye obi a na efe ne be ma no wokro e me ma no ye kasa mu ye different ye papa besidwa ye wa bemuwa ye wa brantewa ena ye wa ketesia ye wa papa wa ena ye wa brewa ena ye wa motofa ni nyina ye kasa ye describe nipa but wo ntiase wu no obi a ena maame no wokro ena papa no wokro enya sa na describe ye ho enti ye kasa na wo yusu no ana wutie no wo ntiase enti wo fa no offensive me catch you say ja won sem hu na me ni watem
but we be fan offensive say makase ja won nsem no in the normal sense no asam na bi a wo kan eniema wo ye no e bi enya niema asabi ehu hia ye twi kasem no eye niema hunu iti se me no kasa me kasa ja wo ne ye hunu no ana ja wo nsem hunu no na de ma be offensive and insult is the tone e be use ye wo tone mienu na ye wo ye de describe nsem ni nyina hey ewura ja wo nsem hunu no wate and the facial expression eno ne ye sade ye dey e kasa with the tongue the better say o person we insult me but me kasa e chale wo jansem hu awudi it is not insult. It's a form of collection. And just I won't see a kasa na kai kasa any bi. And I would see bia. Aya busatwi na mu ni enchira wase. Said the bia mu dwa yasum. Ene kasa hu wo so nteme kasa. Wo kasa wo ka bi ntote. Na me akra me atwi ni asante ne mente. Ade na me atwi be na me mete. Minti twi. Because twi ne yeka bi wo kra ye kra ye nte. Na wo Sister Balikisu tie no e. Burbuya silicon, sabe a canta for Tabaman, Kale Jimmy, Yenta for your Jimmy, Leon Tuyaba, and from a Baumia, no Kuna Monje. You see the reason why it was a great mistake. Someone can for Mama Jimuna. When it comes to politics, you cannot change people's mindset because of the individual you appoint them to lead your party. Because already. And then me call a comment you will be comment section. Me say and this no on northern people and Northern Democratic Congress. Omun kan kire say and this no north of Onkwadia. Na yati ase. It says that this is very insane. So obeka kire and say mo miyaya santefo anaka for free say mo Jimmy. The expression na mum nkoto mabama bawomia tie o tie mum nkoto maba ema bawomia na mokoto mabama bawomia na yei ya bekum bawomia na yei agi position. Look at this massive accusation wugina public now we accuse a whole people from Asantefo. You say something bia can be say actually tell me biada. But you can grow wings. Abekasa asem wi kire. But ye wo hawo na samso wasem ye moa. Ene de sister wante. Be fierce was nigga kan wote. Huh? Let me remind you this. Baomia Asanteman, we don't discriminate people. We love people that dedicate, that deliver, and that have the skills to do things. It's just Asanteman, you know, who say, Baomia was skills, or you're intelligent, or you're humble, or you'll be or sympathy, or you're empathy person. It's only true, no support the man. No me campaign to Baomia, I'm obedia dear Ghana be ye, Mamnu mean what toye. And until Asantefo in a true a support no. Na ye mumu impression say ye pesi kuno. So that is the reason why I'm one krum for man to abama. Then ye Asantefo and ye account for binum. You will make sure say ye the mubi be ye a certain party leader ye to abama or mubi. Because express silent or chere say momo to abama ba omia na ba omia wini ya kayai ebe kuno. Is that how you see us? Okay. Na minim that kind of mentality kura wo nipa bi e wo wiase. Everybody is individual. And then me no ka say tani bi poison the kun. Me no ka say mfanti ni bi poison the yere. Me no ka say anwona ni bi poison the kun. Me no ka say agbani bi poison ne ba. Me no ka say asante ni bi so poison obi. So individual character. It is not something I inherited. Efuro bi ho anase eye genetical issue o tie abusua bi aniti anya attitude o tie abusua bi politics mu. Yesterday a man was in somebody's life boasting say owadura obubu obi egu ho. That's why oye agbani. And this man is fluent in the Asante tree. So if this mentality is in your mind, what do you say wa dim Asante ni bekum? Baba bi abenya wu no. Ebeye wa nkrofo no mbekun.
because you were fool. Your case is nipa. Your case is your own year with nipa. And then your santini zunkwan in nipa. And then your santini kwan a woodini. And then your santini kwan. And or the fruit penny. Everybody is like that. Because a individual, every yase. Yesu, and ye buying any of the two. And Crawford a treat to a community pan, meaning is some ya santifo. And Crawford a cock on born, meaning is some ya santifo. Yet again, or yet ye din. Yet din. Sister Balikisu, yet din. Yet. And no be asking him, Sakan affording are unique, and ye easy to identify. Sakan ni onye, a santini nie. Who na who see a body the other who saw ya santi because I can't affording. Neso so it told be a who say I can ye can phone them you who say ready I can anyway the ya santini way of fancy way say you. Neso ni na more say. As ni na yatum because Santi is a universal of that can states. It's a genie in a tomb, ya complaining so that. Besa would say specifically ya Santi for ne bekumba umiade. Mwamun crofo ne bekumba umia. Mwamun crofo and a be poison ba umia. Santini bi any one time so bekumba umia. Santini bi Alan ewo ho na Santi for techri and ye de ba umia bae. Alan ye Santini. Tisana nka Santi for pedia. Enka ye man ye Santini Alan en struggle sofa. Enfa rehom fi party ni enkofa ba umia from nowhere. Enfa me party ni leader ma Santi for en campaign mano. Sister Sebi family manu kasa chemi. Sebi sister unnim nyansa. Ye wudifo. Wudifo, no book at Mesa for, a wudifo as a for, a professor. Ye wudifo as a for. Na so wudi die. Ka Ghana ho. Obi enu do wudi ni o. Asante won tan pa. Be ka wudifo rita. Enkrofo omo ye peaceful. Enkrofo omo tolerating krofo. Na omo ye welcoming people. Na omo ye enkrofo asebi. Onu mpemu jakagu eya asantefo ena kanfo. Na sasante ni te se wo asese ya wuti wo ya. Ka Ghana ashi o. Ka shi ye ka long time ago. Sakani ana santini pemu jasem wa ka Ghana ashi da. Ana kidnappers a wonu chi nipa etobia ye chi wo mu no. Ye hu wo mu din. Eya santini din nka ho. Ana kani bia din nka ho. Ewudifo ya yeti wo mu no ye hu wo mu de omba ne ususu a omudi nye asantidin ana kan din ye hu ba bi edin ni fili baaye sanse ye wo name with tag e wo Ghana ho obi kasem amale via ni ba bi ofiri ba onu obi kase papa via ni ba bi ofiri ba obi kase obi de ekweya nia ni ba bi ofiri ba Sasu no because you're from a queer boatman, you so ya can. So accuse a canibia to be a Santia. We have no issue because Asante is universal stand of a can. But yeah, yenti bidin wom. Yeti mumudin the wom. And I'll say ya converse for. A convo bebrebe ko in Sawam cohe. Okwa, uche ni penmu 100. A move 15% in a account for 5% ya Asante for Oma Makina as your for. 10% busas akronfo no krono besa o pa kire krono a eye smart one bia na ana de ekoko wia e wo fie ne eche ye boye no ene de Asantefo ana kanfo enye sa de eche boye bebrebe no de ekwa wia na wa abonten ne eche ye na di picture de abetu ayi so no ana Asante ni me de ka ho na se moba vendors fo medri ne ye medri everywhere ye cheche wo ye hunu din no. Madam, we saw the names. So, Canadian Cajon, you're releasing the center on Cajon. It's you cacron for us for their sister. And if you know, book castle. Kawo sign one and walk a cacron for Eddie Achera wine. So, I cast a Santifo, a smart dear, Majid. Ocasa Santifo, said your Mikey was sura, Majid. Ocasa Santifo,
Omo ni nyansa too much dia medie di. Because you list mistake or the nyansa e bet trick you sisi. Ono ko wi ade me no. Obed dress shapem. No wa se 10 cities. Na the cement paper na gu ade. No de gu ani. Ono yusu na gine didi. Onya krofo e smart. Oje visa na ma wa mi ma unko school da. E no hu service na ya because for visa. Oye smart. Ukoto iPhone 16 waka jetia. 200 cities. One na one na ekrofo. Wa page 200 cities. A page 300 cities. E koto iPhone 14, 15. Awo kajeti, awo pampaso, awo dum PZ. Wone se nipa no a, woji usika ma obo. Na kaje o se sa memie mu ha na de wa adwene nye. Sa beat ye de beat na bia bo beka. So de bia omu di beat mu. Sister mie mu ha. Ha? Wo hu pass wo di shim. Na ya obusa won se kwan ba so na ofa so switch him. Na ya wo musa won. Are just smart way. We are just smart. Chrono party. Say ebe fa tokroma kowuro bi fi. E kwa go jeje cable so ngrofo fi. Ah, aduma kankan we di. Akani bi oye bibia onu nwuro. Akani bi oye sa krom ni bi no onu nwubone. Na wo mo omu nwumone no. Ono se bi wo tena ho. Ayi su internet am ya transfer to ne account ma mo akodi a wo se for no. Sister, sa krono na wo kana se. Aye die hi bia. Ane ba akono dia ye bon krofo na ane e wunua. Ba oka krono na se be smart way ni dia. Ane ene magedi. Ano so nya sande fon kwa ya kanfo way. We are smart. Na ma make asem panchiro. Wa wo okukuru 200 pound, 200 cedis, 300 cedis. Eko PZ pampa so. Akwa to iPhone 16. Obe wi ase iPhone 16 ye to no 200 cedis. Na se shipment fee kura say. Ewo iPhone 16. Wona wo ye kromfo. Ana de nani atena biti wo kromfo. Tu beto ade a ne bo nte sa cheap. Wa pagya ho koto Gucci bag the top. Wo kwa koto Gucci 60 cedis. Gucci ye to on 60 cedis. Wo de Gucci na ma na ba e kiratia. Ana ba e tokro de dem aso obu. Enti asan fo ya kromfo. Na Gucci no ka bibi nye no a ka ye ka e kromda. E kromya factory fault ne ma ene reduce no beton. Ti uko no ato Gucci na ma 60 cedis. Aye factory fault iti parata. Wona wo ye kromfo sister. Wona wo ye wi. Ye ka krono a asante ye nya kromfo because ye didi ya dwene ho. Yes. Aeroplane kura say esi ye ho no ye ya ton. Itimi ton aeroplane de ma akwasi broni. Smart. They are just smart. Enya kromfo. Ti akwasi broni oba ye na aeroplane hu se obetu ama yiyi. Ana ye sa tonton ma wo fa no bebre omo freeze ba ye tonton ma omo ko ye no omo hu se e we ye etu ya de asi asase so emu mo ma ya nwene ye ho sister no wo kan asam ya o but so ka se wudi e kira wo hwe bi tutu nsemfo de ama e di panyina obedi we yachi na fa kudidi odi no fufu nyina atem aso nipa wo nipa fun wo agenda wo ti ne na notice e ku wo do krono ye aduane amudie wo do krono ye biduane amudie because mo we bi mo hwehwe mo so ye yamfo bia ho aje Allah wazi ya de krono ye aduane edi onfo bia ho aje Allah Allah mpa wo fa no ho na sister why busy wudi asantefo nyina atema sebi kura bi ni wa mo sebi wan kare sister barikisu ana agia barikisu asantefo ya kromfo ede krono aye aduane sane bi kan aka kire wo no pese wonya krono mu experience krono bo wo mo titi che waka jeti ya omu nyina aye onwia no wono mu omu titi botum omu nyina aye onwia no wono mu asabi omu konkrofo fie ko wiewia pants ne enema omu ye onwia no omu ko wiewia t-shirt ne ntade omu ye onwia no wono ko wiewia lomi omu ye onwia no akani bi ana santini bi oyesa de bi onum nyumone onom oye drug addict onum nyuro akani bi abonso oye we bia onum nyuro
na sabi ye kro no no ebi na ye de kire wo fa molo so woni molo ana wonte ne ka ye ma be expect sa tabo na sa ai disco event ai oh awo oh sa akwa we say oh mi re feel din ono ne training sa molo no me be say me busa say sa kro no na wo ka de ya ye kwa na kasim ti ye sheda training killer V chale killer V ye sheda training moro eti sa kro no ni bi ni di na ye mfa ntena ye mfa ko ye di kwa bruchi o moro ko wi yakas obra moro ma won na is ye bona fumto o ko wi yakas amen ma obo hu ze molo tinti kase na wasi afini kam no kro no molo na wi sabi ni etreni no sabi ni bi ni de ma no awi a ye de ya japade awi a ye de bilonia ebi na ye asante ni aka fo ye ai na ye wi a efri jama na ye de aba ye nkwa fiefie mu ko wi a kire enko wi ma antade enko wi lomi mesi asante ni aka ni bi oye bi onum nyuro onum koken anase nnuro we bi na santini ya o wiade a onu kwa na dwukro no bo dabi yenye sa adwuma no adwuma sa e dangerous ya che wa bra wani maguase oto ate ndi ye mbo sa akro no ana wo che no kura na ye wo yi e de test hwe test wo chi azana wate o ga se che bia na yete e dey sa kro no na ye fi no dati kro no ye mo na mo bo but original kro no e ya California santifo na ebo eno ye mo na Ghana eno na ye timi di biloni ye free America Canada na ye de o ma ba Ghana omba Ghana na ye ko military obenya mi obebe hye military officer uniform di aki aye yesa massa atimi anya obi aye ne hene e de na kwa ton sa ase bebira ma na ya jiska pam sa akro no bi ne yebo because kwasi broni nana obewia yesika nti be fa kwa bia so agi bia beti tisisa e ka krono ne dia dirty one dia dirty wire ayemwa congratulations to you mona moye na nya ye sa akro ni bi sa santini pa akwa ko wia ponche oko wia de na ponche na obewia wonim kwa akwa be fa so wi obemma ponche na duane sa ponche ni mu na no odinachi obemma ponche na duane sa aponche ni mu na no odinachi ti one day obedinachi ya na odine twa so ai ye se de mu de ni bia ti ye tell me you trust for na mo ni ti da bai dia asmo ka dia se de mani su kura brewe ono otiwi sasa ndefo yimkrasefo mu krasefo sesa balikisu na ojara bia kura ha egunhu sabi e kire se wa kurase no wa ahwe ayi bia ya ayi bia ayi ya fu bi ya fanse e kura e shediti sesa kurase ni di ona yo zan ni mele uzi we kura bi nim dressing meko mi nim aho bitese mi nim se de sisi sesa asantini e kurase ni na we de ho le ka sa kwase se motu wa so se nkurasefo mu nkurasefo se wuti we sesa na se wuti we kurase bi me ho yase ne wo na ye kan kurasefo pa kase de a wa na ka che so betimi de asantefo aka wa mai asantefo nyen kurasefo asantefo ni atepa when it come in terms of dressing kasen ka se ko mu jo o manum dia so ka se o mu jo o manum dia na kama congratulate you na ka se asantefo ye nkurasefo de sister na nkurasefo de he ni etu no ye ntu no bola ho ye tu no ba bia wo firi no ho ni etu no na wo ka sa asantefo ye nkurasefo de ase se bi wa sheda pese wo didi asantefo atabani ha so point line bia na de asantefo she de bia na otutu ma asantefo Ghana fo nyina nim se e ka nkurase ne ye bi ni asantemem ye ka nkurase so a e bi ni asantemem chare e ba kasa
eba appearance eba the way si etna ye mantam fi layout she the way si mo na mo ba ya eje mo a mo mu binom binuanom sebi mo fa nche mo mu binom anya wo mo na wo tena afititi no mo mu bi na nanse a mo ba ye no pabe skata ne ma ye ne ma pasa vin alaba na order da na to na hote ko hwe alaba be ne mo a mo fifi mu krom ba mo ye de mo ya alaba wo sister Santini ye kurasinia Santini ye kurasinia oh Kagara ho Kasebi Atimbota Forest Kasejo Santini dishi Kamanya we rafa man wo pass Hey Asantini ye kurasinia Kasejo hey Kawanya Atimbota Forest anya hore rafa man wo pass why every that obi azu ntimi nye de hwe foko BBNC but sister Santi ye kurasini na woni ma santi fo I think say what time I think say wano esremni na wo ye sremni bia wo freedom ma sremfuo ni bia na say wakota liman ni man mo ni adade so basically wo the time na ye kremuni na to na nya sadia Santini ye kurasini asem with the first in history eya na aka so onum kasa Santini odi ne last what bet dressing what in last bet too good ato ne nsa ato ne kom woni hwe kura Santini bi ni hwe na ye ne si good woni hwe era dija kuponi hwe yes on the floor this a jaja na we dey wan kan ye kura na me kura me si mani ntiye sister me bu me hu me bu me ho papa me kura me si me ya Santini a minim dress me ha eso me bu me ho pa me say me no gina ho be kasa wo frefuom eso na me na frefuom wa santimemu sister na ye nkura se fo okura ni atese ne se bi obi kuro city tie Morris na beti woni mo na se wo fa no Morris ase hey I'm just a wonim show was Morris na beti asantefoni a champion anti asantefoni a free for anti asantefoni let me tell you the history of Ghana a little bit. History of Ghana, it does not start with Nkrumah. It started with Asante Kingdom, with the British. It started with the Akan people, with the Guans. The Guans were the first settlers. Asante came, and your people was also at Ombebi. Asante fought with the British so many the British and Asante war. You know, more than 100 years. The conquer almost conquer almost until the last 2 wars I call conquer forever. Asante Sebi Abra British in by 1800. Oba Asante Memu no kwa Asante Kingdom. Omusa Asante Kingdom your bath, your flashing toilet. There was shower. He recorded it right to say, hey. Adia mabehu wa ha mehu bi o UK ansa na British for shas ya bath aye shower aye water closet aye fresh sister Rollins after British for call ye no ye benya pa grant no na je bi dan kwa no akanfo onon betete onon party UGCC eno mu na benya picture Nkrumah CPP ba ye etire PNDC Lima ba ye ye fa se Rollins ba ye odi Lima besi so tu Lima wa sa ba di o Rollins ba ye no be ya Santimai obe attack Asante business men and women odi kalabule tambaye Asante ho tan na Rollins de ba because in ideological aspect Rollins was misled say yes and phone kum aposiko to ka frifa. So yet a guitar boys in the Rollins know nothing. Rollins or just a man in the public.
Na exams kura went me and pass and me move forward. He was just a brave man who know how to say you too well playing. So he became a good lieutenant. It is our case or no yay a pin no no money. Sianum Tata Bruwe no money. At their cutlass, all the big men in our DBM no. Asantene or Moko Fuak, Munaya Santifo. Other than that, who else? The Casantimano Soa. It was included Bruno East. We have big men and big women. Now they were doing so well. Ron is the best stagnity, to me developer till now. It was the politics that came to attack that can mind. Ama can mind stop development. By attacking a businessman and woman. Karabule time, ye ba. I can't phone ya Santiforma. And to menum egu or garment num go dupma. Near bro, near Busase. A dying, papa. Glasses done if see from a shop. Ron se kwati ni pakosa then no yes esi. To Rollins na beti ye ni. Now Rollins in the Sebi. Ne mame. Sebi baby I know no. Abapemene ubetimi da compass antimemo. Sister Krasini. Unim she. Izan say before Rollins beba no. Na kosi kotuka ane ankra no ane akufu no ne afirifa no atu obi ana efe no kroma ketabo shibe execute kotuka ankra oso be kakra ane afirifa ebe take over afirifa ya santini after afirifa ibenya champon oya santini. So in the record of your own Ghana asantefo omadi ade afirifa na di ratification yema wonya light them sister. Every fan at the rural areas development ebaye. Amen na witimi migrate e kwan awodo obeye. Every fan a man na matimi drive a change car. Yeah, ne wo left I think it's a right to call. First a left to call right. Every fan and a man who operation feed yourself. Say enter home will be memo feed yourself. A champon. It was a champon who do all this. A champon tana Ghana just so 8 good years. A champon, nyama bibiri. And now because no Rollins in our bar 70s, never tell ye Santivo any. Abra Miwa Asantis, 2 Asanti has already overtaking Ghana by military way. Ebia was so. Yaya Santifo. Every other bofiti as a bepime. Inimunyansa. Abra. Rollins we are kofo by. Kofo anye bi obey film person metana ake. Oye metana ke ma munyina. Munyina be entitled. What the akwa epic. Magana was free from every debt to be near Dibia. He did not come for Asante Fonkwan. Oba Magana menyina. Kofo made so much impact for all Ghanaians, especially women. And I was a Santini Ben Wabedia, the sister. Na NHS card na unya area ukọ hospital free no hwana ye ma e Santini ne be ye ma so ukọ wo a ye operation said ye kura wo free no hwana be ye ma e Santini ne be ye ma. You were too really daft ukura me no kasa no. I can see say you don't have a sense uni agere ti ade na me no kasa ebi ososo ye ya Santefo eniema ya magana it is so much numerous untimi mention ni nyina. And it's one is intimate because no one till or no when Tina said at the last hours no odi will be asin. One yaman she aquada because we saw who in Tamwa Casabi or your near metany. And your name funny me. Come on, Mukoma said some of that now, Kunya, to one to me with the Papa Masante. And that's why I would be at me. Here the baby Papa Masante. Daddy Ben, be Papa Masante. Where? Yeah, brother, this is a just say, Yewura, Mahama, Kagetia, Dubai. You'll be see. And now,
why the papa be a Asante. Na Asante for your taxes. Asante for almost contribute to Ghana revenue. It be also so. We appreciate it. Why are they? It's a beautiful market. So you are John Dramani Mahama. Why are they? Akufo-Addo so. Abeye International Airport. Why are they? So apart from so obi a president or executing the duty as a statesman, at the end of that, why am I Santiman? I just want you to tell me. Just recently, he was granted an interview. Or say, Kajetiado, and you're too for one ye. No too for. Or no point in Quajilo. No nini nana coy. In the name of so no ebe collector, and I say we two for be a collector, near G loan. And a loan as yet they say. And Crawford on Bay Jumawo market ni mono. Taxes say beji horror, or two for say no never made the appear. Rajon Dramani Mahama the Kai. So now, almost say Rajon Dramani Mahama the project and enemy. But repay, you know, a take a sentiment be repay scan. Into one a ye. Sister, one a ye. Naso say, but say grateful, near the gratitude ma Rajon Dramani Mahama. It's a cast on the ye. As you appreciate it, it's as ye Timu Diga. Ebio so. Yeah, Papa, Akufo-Addo. Also buy Obey International Airport, one of the most beautiful and a kind. So a state, a your mind, a baby a bar, or you knew betting me no call. A your mana ni betia. O mana young Cassani Sabbath a canina. To a baby bay or me a baby bano baby beer. Men say, or 10 be nabe booby, or a president, a certain president, no way a project. Yeah, your man is sick. And no man had the bitch. Munini, Mumma Gilmono. A cromia. Labor President Biano Becca say, Menam ye we. And now, Rebecca say, I find said Tony Brenner ye we. And you state in the dia, because state in the revenue in the pia. To be a cry, we had my council, and I'm a council for 1 year. In Crosses him say, ya, not 10 na BC. A brother sister, 10 years, come to Yewra John Dramani Mahama say, Asante Mano, Yewra, Otun for decision agreement on me and say, Asante Mano Bagije. Sika war more at the stores in Bema war more, near be a chia canoe. In this, be respected, Mr. John Dramani Mahama. Why are they? That's so. We can't give entire gratitude to him. Name poning a year, or in the name of as a president, not as a tenny, and on your tenny. Or you're going Jenny. Going Jenny, you're going. Or no what tenny nishi. Nini bushino, or you're going. Going Janessa Sala, when you're going for. Now, a political administration, they do a moon never come home off. Only when you're wishing about get it in your score. Now, what is the winning puppies? Let's end there. I would dear and do the show really matching now. Yan, you can't say tough for and the baby Mukuni. She was sorry. So tough for the baby, and they could find a year, and I know what's it for. Hey, our boss, was I can for the view? Medical church himself, a 10 in the bay. Mr. John Dramani Mahama on your 10. If I to be a father into the team, on can't phone. Mr. John Dramani Mahama, you're going to Gonja man. Gonja for an tough winifie, Gonja for your guan. Sisala for an tough winifie, Sisala for your guan. Some grow for a mo, ye gi, omina your guan. There's all catching a guineas on your tenny. Oh, catching a mo, you're taking tampos on your tenny. I had another catches a salanis or a tenny. I had another catcher Gonja is or a tenny. Gonja for a net at Tibet for Chifo, Akame, or may a guan for. And John Dramani Mahama yet tenny, or no need tenny yet. A political demarcation by and almost on Crawford, or my eye, or more crew, aqua, baby a fair enough, on your tenny, or no need tenny yet. More yaka maka, or the Gonja crossing me, Gonja me a tenny, because I am. And I went near tenny, Sisarani, and some for many, was to work me. Abrom ye guan for. Omunian one letterum. Now, as I can see a wound to sister, pa. Yay!
Say open once mo. Ni ga tutuntutu dia obapa. Wa wi wa ye gun a. Ye be hia ni ye. Ah, na ha me de e chance atia wa Ghana. Asa de bo de chance atia. Ye ni e chance atia. Ye ituma kure ye permanent atia. Ezase ye kasre papa ile di buye ho. Na wa wona nanom etimi de nyame ehira wona nanom timi ye nkuto. Ya wona nanom breast pa timi ye nkuto. Wona nanom de nkuto ne brain ya. Ne afene santi nkuto ne ye a lot of creams. Ami e hwede kama nyame ehira enwuam no fofo. Nkuto ya de papa nkuru papa nyame ehira wo. Na sasa e kan tutuntutu de ya wo ya mistake o. Tutuntutu de santi ni be na tutuntutu. Aha. Ah, o fa ba o pa fo bi ho na trokofo e bia. Hey, e ma me kasemo, sister. Ma me kasema e be ya reho se because ense se me kasasa. Na so de otimi kasasa. Wo se me de me di nyansa eton, wo se me suro kra se beka. But you can be bold and come outside and insult all Asantis. One fa se bi kura nto. So me kasa nyam de sebi ebinom. But mo ma ya madwe se mpesa mo chese mu Asantifo. Nentutu de says body odor and also be ampeti smelly santini sister oboa na yeso kodwia entoma go kra de tujam tutwiese body to ya boro na de bidi aka ho sister ye chi ye na atwiese ya di moja abansa na eja ho nketwa de bre ni pa bre o ma me take scent wa mochuma nketwa de ah bra wo be bre wa nketwa de ho anopetututu ne de wa mochum an ko dwale wa fe nketwa de anyi wa mochuma so na pa aduane wo ni bi sister Santifo de o kase ye hu wo center. This is funny me ye wo kuma se fie me wonti obi ara mochum bon because yantete yesa o ma me wo papa bi be compre sister bi be compre sisi a chro ma me se anti bedu oba ya aboachewa nanti no wo center pa na mochum kankan na mami aka chese na motu mu nware onware no aka ya aboachewa se wa nware me must can't nyani enti amotu mu ntutuntutu ni hu ntutuntutu ye sister I was say wo hu ba bi efiri obeye sa na aise ma koye ma besua wo na medi ni pa nyina atem ntutuntutu de ho ana ni ba bi efiri Ghana de ntutuntutu beba o eba ya betre